Isibye ubwenge n'ubuhanga buhanitse muri tekinike z'ibya gisirikare, ibikorwa ubwabyo biba bihenze cyane kuri rwa rwego rwa nyuma, bitwara igihe gito ariko bikarundwamo ubukungu busumbya kuri umusaruro mbumbe w'ibihugu byinshi mu isi. Mu bikorwa nk'ibi bya gisirikare bihambaye bisaba abasirikare bake cyane binoranywa bakurwa mu bandi batoranyijwe nabo bakuye mu badasanzwe ba mbere mu bambere, urebeye kuri buri ngingo yose kuri rwa rwego rw'uko ibikorwa byabo bizira ikosa n'icyegera kubikosa, kandi byabo byose bikaba imibare ihambaye cyane kuva ku gutera kw'imitima yabo kugeza bakuruye imbarutso isasu rigakora icyo ryaremewe. Byonyine no gushimuta umuntu usanzwe akuye ahantu hari abantu benshi biba ari ikizame kigoye cyane. Ni ibintu bitegurwa bigategurwa igihe kinini kandi bigateguranwa ubwitonzi bukabije cyane. Ibaze rero gushimuta perezida w'igihugu ukamukura iwe mu buriri bwe, mwimbere mu nyubako yuzuye abasirikare batojwe banahemberwa umutekano we, rwagati mu mujyi urimo inzego zigiye zitandukanye z'umutekano mu gihugu cye ayoboye imyaka irenga 13 yose, akagisorwamo aziritse apfutse amatwi n'amaso, bakanamutwarana n'umugore we, abaturage ayoborane bamenye n'ibyabaye. Ahangaha niho umenyera impamvu bitwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihugu cya mbere ku isi hose ku ngingo yose ijyanye n'imbaraga mu bya gisirikare. Mu ijoro ryo ku itariki 3 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zeretse Abarusiya n'Abashinwa ko babagenda imbere h'intambwe imwe mu bya gisirikare muri operasiyo iteye ubwoba cyane bise Absolute Resolve yo kwinjira muri Venezuela mu ibanga rikomeye cyane. Iminota 20 gusa bakaba bamaze gushimuta Perezida Nicolas Maduro w'iki gihugu n'umugore we, bagashimuta umuryango wa mbere urinzwe ku rutindi yose muri iki gihugu cya Venezuela, bagasohorwa mu gihugu muri iyo minota mike cyane. Ibintu byatumye isi yose yongera kwikangamo nyuma yo kongera kwibutswa ubuhanga bw'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. No operasiyo yakoreshejwemo igikoresho hafi ya cyose mu bitwaro bikaze by'iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze batanga isomo rikomeye cyane kuri iki gihugu cyari kiyobowe n'uwo bari kwita umunyagitugu uhambaye cyane, akaba inshuti magara y'uruhande ruyobowe n'Uburusiya ndetse n'Ubushinwa, wongeyeho na Korea ya Ruguru. Muri iki kiganiro ndagusobanurira umunota ku wundi, mwereke ishusho kurindi ukuntu ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashimuse Perezida Nicolas Maduro wa Venezuela bakamutwara nk'imbohe yabo isi yose ireba. Iyo operasiyo yabaye iri joro yahabije isi yose yari ipanziti. Yakozwe na bande? Bakoresheje iki? Ni gute iminota 20 gusa ari ihagije kugira ngo babe bamaze gushimuta umuntu wa mbere urinzwe kuruta abandi mu gihugu? Abarinzi be n'ibitwaro bishinzwe kumurinda wongeyeho abasirikare bari mu gihugu icyo gihe bari. Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzi madutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Aho ni wabararembejwe n'abajura, wikeka inyatsi ku buryo ntacyo ukora ngo kiguhire, mufitanye amakimbirane mu muryango, ukeka ko umugabo cyangwa umugore wawe yaba guca inyuma, nuhirwa mu rukundo, wabuze umukunzi cyangwa urubyaro, naho utageze waka kazi ariko warakabuze burundu. Igisubizo cy'ibi byose ni muganga Ruti, ushyira iherezo ku bibazo byajujubiza ubuzima bwawe. Muganga Ruti atanga umuti ugarura ibyibwe, agatanga umuti urinda abajura burundu, umuti ugaragaza abagabo n'abagore bacana inyuma, agashyira igitinyiro ku muntu cyangwa ikintu runaka, agakiza burundu inyatsi n'ibijyanye nazo, agatanga igihano ku wahemukiye undi. Ndetse uyu muganga anatanga umuti ku bakobwa babuze abagabo n'umuti ku babuze urubyaro, agatanga umuti ku babuze akazi burundu, akanavura burundu amarozi y'amoko yose. Muganga Ruti agukoraho rikaka aho waba uri hose mu isi. Icyo usabwa ni ukumuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Mu ijoro ryo ku itariki 3 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 saa 8 z'ijoro mu mujyi wa Caracas, ukaba umurwa mukuru wa Venezuela, umuriro wavuyeho mpaka saa 11 z'igitondo ugaruka perezida w'igihugu yamaze kuba yashimutwa. Hari n'abaturage b'iki gihugu batunguwe no kumva perezida mu gitondo Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko abitse perezida wabo batigeze bamenya igihe ibyo byose byabereye byo kumushimuta. Ibi byabaye mu gihe amaso y'isi yose ahanini yari kumato rutura y'intambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari mu nyanja ya Caraïbe, naho ku butaka umujyi wari wijimye cyane harimo habera ibitangaza. No operasiyo Absolute Resolve yari igamije gusohora perezida n'umugore mu gihugu cyabo bategeka. Iki gikorwa cyose ntabwo cyabaye ijoro rimwe gusa, ahubwo hari hashize igihe kirenga ukwezi kose igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gisa nkaho cyari cyaragose igihugu cya Venezuela, bavuga ko bagamije kwitambika inzira zose z'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge biva Venezuela byerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
ubyumve neza ko rwose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zarashyize amato yabo manini kuruta andi yose y'intambara yigeze akorwa yitwa Gerald R. Ford mu mazi mpuzamahanga mu nyanja ya Caraïbe, aho yari yitegeye neza rwose Venezuela. Ku rundi ruhande bahashyize andi mato rutura y'intambara yitwa Iwo Jima, yose yaragamije kwitambika leta ya Venezuela bashinja gushyigikira ibyaha birimo icuruzwa ry'ibiyobyabwenge n'iterabwoba. Ariko mu gihe aya mato yari yarafunze izo nzira zose baragose igihugu, ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwose bwari buhugiye ku muntu umwe gusa, ariwe Perezida Nicolas Maduro, bakusanya buri kantu kose gafiteho gahuriye n'umutekano we, bategereje igihe cya nyacyo ngo bazakore utuntu twabo batorejwe. Igikorwa nyakuri cyatangiye saa 8:01 z'ijoro ku isaha yo muri Venezuela, nibwo indege za mbere z'intambara za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangije umuriro ku butaka bwa Venezuela. Dore uko byagenze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagurukije indege z'intambara zirenga 150, zihagurutswa ku birindiro biri hagati ya 3 na 4. Bahagurutse indege za mbere nziza mu zo bagira zose zirwana ku rugamba n'izicucuma biturika ku butaka. Mu ndege bahagurukije harimo izitwa F-22 Raptors na F-35 Lightning II, zikaba indege za mbere kugeza n'ubu zikoranye ikoranabuhanga rya gisirikare riteye imbere gusumbya izindi zose zigeze zikorwa. Izi ndege zari mu cyiciro cya mbere cy'ibitero cyari kigamije gusenya byo kwangiza bya burundu ubwirinzi n'ubugenzuzi bwose bw'ikirere cya Venezuela. Ariyo mpamvu muri icyo gitero harimo n'indege zitwa EA-18G Glowers. Izi ndege nizirwana ku rugamba nta nubwo zikorera ibisasu, akazi kazo kazizana ku rugamba ni ukuyobya no guhuma bya burundu ubwirinzi bw'ikirere wongewe na radar. Izi ndege zikinjira mu kirere cya Venezuela zari zikurikiye n'izitwa B-1 Billionsa, izi zo ziri kuri ibisasu binini binagira iturika rihambaye cyane. Ni ukuvuga ngo Abanyamerika binjije indege zabo muri Venezuela zishinzwe guhumya intwaro z'ubwirinzi zabo, zita zikurikirwa n'izituritse ubwo bwirinzi babugira ubushwangi mu gihe zigihumye, kugira ngo hatagira niza guhumuka ikabasha kuba yabarwanya. Uko B-1 Billionsa zasenyaga ubwirinzi bwose bwa Venezuela, ni nako ku rundi ruhande za ndege za F-22 Raptors na F-35 Lightning II wongewe na drone z'ubwiyahuzi za E-2 Hawks zarimo zisuka ibiturika byinshi ku birindiro by'ingabo za Venezuela zirwanira mu kirere. Barabirimbagura bahera no ku ndege z'indwanyi za Venezuela bazirasa ngo hatagira n'izihagurutswa zigahangana nabo. Nyuma y'ibyo hakurikiye icyiciro cya kabiri cy'ibi bitero cyari kigizwe na kajugujugu z'urugamba zinjiye mu gihugu cya Venezuela, ubwirinzi bwamaze gushyirwa hasi bwose. Ni kajugujugu zo mu bwoko bwa MH-47 Chinooks nizo mu bwoko bwa MH-60 zahagurukijwe ku mato yari yarazengurukijwe Venezuela mu nyanja ya Caraïbe, izindi zihagurutswa ku birindiro byari ku kirwa cya Puerto Rico. Izi kajugujugu zari zitwaye unit ya mbere ya gisirikare itinyitse kurenza izindi zose ku isi. N'abakomando ba Delta Force bari bakurikiwe na SWAT ya DEA, ikigo cy'ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirwanya ibiyobyabwenge ni Drug Enforcement Administration. Icyo gihe bari kumwe na Special Force ikomeye cyane ya FBI yitwa FBI Hostage Rescue Team. Aba bakomando bose bari muri kajugujugu nye cyane, ariko izo kajugujugu zari zikikijwe n'izindi kajugujugu nyinshi zari zishinzwe kuzikavalinga zirasa icyegera zose kuzitambika, harimo no guhangana n'intwaro za Venezuela zari hasi ku butaka ziganjemo ibifaru by'urugamba banasenya itumanaho ryose ryari mu mujyi. Abaturage mu mujyi wa Caracas bavuga ko rwose iryo joro babonye kajugujugu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigendera hafi cyane y'ubutaka. Barimo birinda ko izo kajugujugu zagaragara kuri radar. Izi kajugujugu zose zarimo zigendera cyane hafi y'ibisenge by'inzu zerekeza ku nyubako harimo Perezida Nicolas Maduro wa Venezuela paka ziyigezeho. Zikigeraho zarashwe bikomeye n'abarinzi ba Perezida, ariko bibi by'ubusa kuko kajugujugu mu kirere zari nyinshi cyane kandi zirimo zirasa ku muriro wo hejuru cyane. Hagati ya kajugujugu ndetse n'abarinzi ba Perezida umuriro ubumwoto hejuru kwa Perezida. Dore uko byagenze. Indege ya kajugujugu imwe yateganye neza n'inzu ya Perezida harimo, maze izindi kajugujugu zirenga 30 zirayizenguruka zikora inyuguti ya O mu kirere, zirindira umutekano zirasa abarinzi ba Perezida bari kuri buri ruhande rwose ariko bari hasi. Muri uko kurasana kw'izi ndege hagati yabo ndetse n'abarinzi ba Perezida, niko ya ndege yari hagati hejuru mu kirere mu kiziga iteganye n'inzu ya Perezida. Abasore bagize Delta Force bahise bamanuka ku mugozi bwangu bicomeka mu nzu ya Perezida baciye ku gisenge. Intego yabo kwari ugusohora Perezida n'umugore we. Aba basirikare ba Delta Force bari bafite imbunda za automatique zo mu bwoko bwa M4A1 bambaye night vision gear zibafasha kureba mu mwijima.
wongewe n'ibikoresho byitwa blow torches cyangwa se breach charges. Ni udukoresho turekura umuriro ku gipimo cyo hejuru cyane kuri rwa rwego rw'uko umuriro uba washongesha buri cyuma cyose. Ibi nibyo bakoresheje bafungura buri muryango wose baciyeho kugira ngo bagere kuri perezida, kuko ako gakoresho gashongesha urugi rukoze mu cyuma cya mbere gikomeye ku isi ukagira ngo rwari rukoze muri buji. Utese bamenye gute inzu igorofa n'icyumba perezida yarimo iryo joro? Biroroshye, kubera ko iyo operasiyo yose kuva ku itangiriro yapanzwe n'ikigo cy'ubutasi cya CIA, Central Intelligence Agency. Nibo bari barashyizeho za maneko mu rusobe rw'abantu bose bari bakikije perezida Nicolas Maduro. Bari bafite ba maneko babo mu barinzi be, abo bafatanya kuyobora, abajyanama, kugera no ku bari bashinzwe kumutekera. Ibaze ko CIA ubwayo yari yarateguye ahantu bari barubatse umujyi w'ibifabrikano usa nka Caracas, baranahubatse inzu imeze nk'izo perezida wa Venezuela yabagamo, byose bigamije kwitorezaho ukuntu bazajya gufata perezida. Ni ibintu Delta Force yitoje igihe kinini cyane, baje bazi neza ahantu bagiye kuri rwa rwego rw'uko niyo babishaka bari gukora ino operasiyo bapfutse amaso kandi bakayisoza. Abasirikare ba Delta Force bakinjira muri iyi nyubako bashyize hasi abarinzi bake cyane bari mu nzu, basanga perezida Nicolas Maduro n'umugore we bamaze kuva ku buriri, barimo baragerageza guhungira mu cyumba cy'umutamenwa safe room. Ariko imbunda y'umusirikare wa Delta Force yageze ku mutwe wa perezida mbere y'uko intoki ze zigera kuri buto ibana icyumba. Nta jambo rindi bavuze, bahise bamuzamukana vuba vuba n'umugore we ku nyubako. Nanone baciye hejuru ku gisenge, indege ihita bazamukana bigishyushye. Indege za kajugujugu zahise zose zisubira inyuma icyarimwe ku muvuduko wenda kwegera utarabaho. Mu minota mike cyane izi kajugujugu zose zari zamaze gusohoka mu kirere cya Venezuela, bahita bajyana perezida mu bwato rutura bw'intambara mu nyanja ya Caraïbe bumwe bwitwa Iwo Jima. Nyuma yaho indege za F-35 Lightning II zabanje gutinda mu kirere cya Venezuela zituritse ibirindiro byose by'ingabo za Venezuela byarimo birundanye intwaro bisa nkaho bishaka gukurikira Abanyamerika. Impamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahisemo gukoresha indege zikoranye ikoranabuhanga ry'igisekuru giteye imbere nuko Venezuela yari irinzwe biteye ubwoba, kuko ikirere cyabo cyari gicungiwe umutekano n'intwaro z'ubwirinzi ziva mu Burusiya zo mu bwoko bwa S-300 zarimo zikorana bya hafi n'uruhurirane rwa radar zikorerwa mu Bushinwa. Ubwo bwirinzi bwose bwari bukoze ku buryo haramutse hagize icyaba cyahungabanya umutekano w'ikirere cya Venezuela, isibye kurasa misile zigurumana mu kirere zo gushyira hasi bisasu n'izindi ndege, zari zikoze ku buryo zahita zinahagurutsa drone zo mu bwoko bwa Shahedi z'ubwiyahoze zikorerwa muri Iran, ku buryo zahita zifata ubugenzuzi bwose bw'ikirere cya Venezuela. Ubyumve neza ko rwose nk'iyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika itinyuka kwishuka bagakoresha nk'indege zindi nka F-16 Fighting Falcon, byari koroha cyane rwose yuko ibikorwa byabo bitari kugera ku musozo, kuko ubu bwirinzi gushyira hasi izi ndege byaba ari akantu toto. Niyo mpamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoresha indege zirenga 150 zo mu bwoko bwa F-35 Lightning II. Inyinshi zahagurukijwe ku mato rutura yikorera indege arenga 8 yari yazengurukijwe hafi y'inkombe za Venezuela mu nyanja ya Caraïbe. Ubusanzwe Venezuela igisirikare cyayo kirwanira mu kirere gikoresha indege z'indwanyi 21 zo mu bwoko bwa Sukhoi 30 zikorerwa mu Burusiya. Izo ndege zose zikaba zarakozwe hagati yo mu mwaka wa 2006 kugera mu 2008. Bongeye indege zo mu bwoko bwa F-16 Fighting Falcons zaguzwe kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbere y'uko ibihugu byombi bitangira gutungana intoki. Ibyo bivuze ko izi ndege zose zihuriye ku kuba ari za kera ndetse zigahurira ku kibazo cyo kutitabwaho bihagije. Muri make zirashaje, kandi nabwo kugira ngo zimwe bazibone nuko Israel yabakiniye ako kadiru kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bituma icyo gihe mu 1982 Venezuela ibasha kwibika indege za F-16 z'umunyamerika. Icyo gihe rwose Venezuela yanahindutse igihugu cya mbere muri Amerika y'Epfo cyatunze izi ndege za F-16 Fighting Falcons zari zigezweho muri iyo myaka. Bivuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kwangana zo gukoresha izo ndege isubye ubwirinzi bwazo budateye imbere, ariko ubwo Venezuela kwirwanaho byari kwa biyoroheye cyane bakoresheje intwaro z'ubwirinzi z'Abarusiya za S-300V. Ubyumve neza ko Venezuela ifite izi ntwaro zirinda ikirere zirenga 24 mu gihugu cyose. Ubwo rero guhangana nazo ntibyari kuzisaba gukora iyo bwabaga. Ariko F-35 Lightning II zakoreshejwe rirya joro zari zikoranye ibyuma bigoye cyangwa se bitanabaho ko byabonwa na radari mu gihe ziri kuguruka mu kirere. Bivuze ko izi ntwaro zose z'ubwirinzi ntacyo zari kuba zigikoze.
ahubwo izo ndege nizo zari zitahiwe kugira ngo zituritse ubwo bwirinzi bwari ku butaka, bituma hahita haboneka inzira yeruye ku basirikare nyakuri bagombaga gukora igikorwa bari muri kajugujugu. Ahantu abanyamerika babera akaga ni ukuntu binjiye mu nzu ya perezida bakarinda bamutwara ubuduha butabaza butarajyaho. Ubyumve neza ko ibi bikorwa byose nta musivile wigeze ubipfiramo cyangwa ngo akomereke, nta n'umunyamerika wigeze uraswa isasu. Ibyo byumvikanisha uburyo umunyamerika ari mubi cyane mu kwivugana igipimo nta guhusha, kandi harimo ari ku rumuriro n'amasasu menshi cyane mu mujyi wa Caracas utuwe n'abaturage benshi, ahubatse inzu nyinshi zegeranye cyane. Ikindi kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zataka zari zamenye igikoresho gihagije cyane kuri rwa rwego rw'uko n'uwabatabara wese, yaba umusirikare w'igihugu cyangwa baturutse hanze y'igihugu, bose bari gukubitanwa na perezida. Ubyumve neza ko muri iyo operation CIA yakoreshejemo icyitwa real time coordinating, bivuze ko banabashaga kubona buri hantu hose umusirikare wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarari, kugira ngo nibasubira inyuma bize koroha cyane. Ibaze ko iki gikorwa cyose cyamaze iminota mike cyane, ariko cyashoyemo arenga miliyari 3 na miliyoni 500 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwibutsa niba wakunze ibyo nkora, ushobora kuba nkurikirana ku mbuga nkoranyambaga zanjye zirimo Instagram na TikTok, Neme Christian 01. Niba ari ubwa mbere kandi wari wisanzwe kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzi madutuye. Ndi Aime Christian. Nawe utaha.